tuna thil thleng kan ngai thlak tur te hi an oi omlo hiala phua chopan ang ma se an ni silo atak ngei ni in chanchin thar puanga chhuwa thin rintlak em media outlet te po ina an chhuwa hial te an ni hlomani August ni som panga kumsang ni som ni pa ni ani a tlai lamani kumsom ni palimi blogger le beauty influencer Sherban K hi dar thalang ma a aruma a in cheime ka Munich Germany omani mase helai a ommek nei ano pan laia arumani a seilen na inani a hoi kwala ano pan lai le atlei rol tran chho tir laia a omna ani angin ano pan lai a shachwak na samai a thalak hlui intar te lo omnuala a high school ka lai vela a let le hi ni ringot tuna chan kumsum ni pali ani to a helai hi a chwa sandai to a mase heti aron let le chan hi chu thlare lo te liam ta khan a pasal nen an in thena anu le pate ina hian aron seilen na hian aron kir le ani anu le pate hian an lo pom tho na in a pasal nen an in thene ro an lom lo hle an ni hi an sa khwa hi yazidism ti ni in he an sa khwa a an dan pakhata hian in then hi thil thei ani lo cheraban tan po anuam chuang mi alova mase a pasal nen an inkara thasi lo anu le pate mai ni lo a pasal nu le pate point in then lo turin an ti ma se an inkara thamiau si lo heti an in then ngot hian boina chingfel mi alo bok an chung te an lom tlat lo tuna po anu le pate pon ina om hi an phal sak chan chu i pasal nen in siam thale anga in inkar thatle vele chuan ilet le ang anti wangani mase sheraban hian a pasal ne na le thi atum to lo bur hi achan ber pakhat chu sheraban hian thuru kaneya chu kar tam fak lo liam ta khan mithar atunga ani hi kan mu mek secure hi ani sheraban hi nakal tur angina chuak thina mase ani na taka chuan secure nen hian anin mu thina ni cherban hian hetia secure mu thin hi thil thalawani ti asia aton na po ala reimi alo mase an pani hian in milin an fu ria win an in sia secure po hian cherban hi henga borak zong a pasal then le anu le paten in nei le tura an du na atang te hian shwai chho awata du tak zeta an omdun thei dan tur po an ngai to a fezelani hetia sherban a in jailai hian a phone aron rezewa a Instagram account atangani message alodonga a chiar he message thon tu hi tuna a in jai chan ber hiani a hemi zan hian an in mudon ani hemi awa mu hi abial pathar sekira nena an plana step masaberani phur takin message cho chiara asam khui zung ina bekala a achhuaka anule pate bula chuan akal tur thu ashila darkar khatvel tlan ingolstadt khwa a akal tur thu lo soi to a aron kirle wat tur thu soina chuak ta a Mercedes a chuan lutin Atlanta mase sherban hi hemizan hian aron kir to lo akala changa darkar rei waklawa khan anuina textran to a omna zota mase aron chang lova anua an call le a voicemail a kal zel aron call back box silo zandar som pakhat velani to a alaron holova tu mana omnan she silo anu amang ang chanta akal na tur khwa ingolstadt hi apasal chen na ni boka anu le pate hian an panen borak an siam thata monile ti in an lom ruman viawa ma se atlai to a hetia an mani po ron be mia silo hi adik theinan she chuang silo an nu pa in an in mule anga an in how ta fakanga thil thalo thlengan yang ti thlengin an ngai twa to anu hi omai mai thei talawa angak top thei to lo an panen an fanu jong turin ingolstadt panin an kalta zan lai velani a sherban nu le pate po ingolstadt an thleng to a an fanu pasal chen na an pan masaber an tlan mek mase hetia an tlana are lai lui bul hnai konga hian sherabani nu chuan an pa bola chuan ding turin atita sherabani pasal chen na chuan thleng trep na in sherabani nu hian an pa chu ding turin ati a ti chuan a chhuaka an pi a thil ko ane konga chuan an fanukar lo ding chuan mutamai akara chia a
alo boy renga nyang tipa in car lam chun pana an thlenga driver thutna lama tu man lo lo masi a hnung lam back seat an en chu Sheraban chu lo omin alo thito Reilo te a helai mun re tak hi police le emergency lir thei thomina khata Sheraban chu an la chuaka thisen atam em ataksa akhong lai takaloni boknen anule patetan po mu shiom takani police ten investigation an kalpui wata english.khwa hialian lo ema mi sing riat vel board che nani twal thana hi athleng mai lo bok Sheraban ti na hi thil lian tham takani homicide detective in Sheraboni ruang a en hian thinrim nge tum that tak neya tha ani ti a she theya a chan chu Sheraboni kha ataksa a mai ngong vela voice som nga chuang vi ani a mel po chhene le a chan engemot tak neya tha ani aringani lead detective po in anule pate atangin Sherabon le apasal boy mek nate a shewata tuna athina atanga hlalo te a hian apasala cheng bok nen in then chan mek an ni nen detective le anule pate ngei po hian apasal hi a inarol ti hi anrin danani darkar ni nuvela Sherabani taksa chu medical examiner nena endik tura thonani a heti lai hian lead detective po Sherabani pasal ina kalin police station a thu zo fia turin alo vashwai ve boka a pasal hi an ring hlel ema azam viau pon ring ma se an han kom chan hi arin omlo chhoriau mai police thu a oina thopui tha ema a in te zonga adiane te thlenga turin ati baka Sherabani thi lai a hun man dan nen a in mil lo dan te soin rin sak bur lo ma che ni thei om ani viawani that thei oma alang tlat lo anule pa te po hian midang ring hlel don se rin hlel turan shelo midang ngai zonga nei pon shasilova achhuak tam lo bok nen mi koma nei po in social media tangin animaya beauty influencer animiawa ti hi anule pate ngai danani darkariat velaliama august ni som parukani lead detective hian mipui hnena thu chhoin rin hlel om shia chu anma ani puitorina ngena chuan Sherabani social media account a endik chanta bok dakar somni palia liam le a august ni som pasari kumsang ni somni patni ani Sherabani thi atanga ni khatle chan ve velani a athi na chu chin fel anita mase hetwal tha na a inrol te an shia hi mi zong a chong Sherabani khan mithar shakir kha atonga adu em an pahni atlan bawa omdun hialan du ni kha mase Sherabani pasal then tir nen thil alo ol samlo an pahni in engtin nge apasal a then len theyang ti in an ngai tua thil an ngai tua thil thatakani mase puitu an mamo a an ma ni chi a an ti theyani lo midang pakhat an lamamo influencer ve thau beauty influencer an mamo ani chuan athi zan august ni som panga khan unplan atana influencer tur kha an hu a aming chu kedija ni in kan mu mek hi ani ni som panga zan khan Sherabani po a in siama a mu tur instagram a po abia kha kedija hi ani Sherabani kha english da khan khadija mutur khan avakal ta a masi abial pa shakir po kha atelve khadija kha anwa biak kha until ti tur takan chilwa beauty influencer ve thau kan ni a beauty product pack tur che kan nei anti a khadija point alom om don lutuk ti in anma ni mu kha lorem ti ve mai ani a an karin Sherabani le abial pa shakir te anron gala an in mu na tura khadija khan lo ngakin Sherabani mercedes car khana lut ve ta a ma se beauty product an pelau Sheraban le shakir te khan jem phorin anvit ta faka an thatta ni athi nu khan Sherabani pasal omna taga nai te ya khan anrin hlel na nanda a karnen khan Sherabani le shakir te khan kalbauta a anarwa manna fekani he until ruwa manna a hian Sherabani khan influencer satlia azong lo ama ang takazong chuan an thatanga Sheraban chu athi to anga an ngai fekanga abial pa nen nun zalen an nei ve to donani enila in ang takani
heti la hian an samte a in ang ema an mel a in an mai ba ka hian an taksa an pian a in anga kumsom ni pathum ve ven ni bok an in ang lut tuk kha arwang an mu po khan akara khan an da khernen mi reng regin sherbani mo anti fek anule pa te nge po in a ngonga mai vela hliam alonga em bok sinen khan an plan chu a fu lutuk ma se mi pakhat bum thei lawan nei chu coroner autopsy ti tu kha ani a chan chu autopsy ati khan ati a aring hlel mai lo ma se aha ani lo ti ashia an ha a in ang lavani dental record shan an nei ve he hi sheraban ani lo midang ani ati ta ni chuan hetia sheraboni ani lo ti an shat lai vel hian police se po in call an lo dong nuala sherabon thi to kha ka hmuin ka hria ti a ron call an om nual ma se an hmu swala an lo ngai zela ma se autopsy report an han she chawa khadija nen instagram an in biak na ti an hmu chho zela khadija thalak ten han ena an sheta thi kha sherabon ani lo khadija zokani rei vak lawa security footage atangin sheraboni po hmu ani ta a kan hmu mek hi tichuan abial pa shakir nen khan manan ni an koma engkim kha an ruwa mana an ti pon she chauta thiam lo changin dam chunga tang turati an ni ta ve ani tu khachu kumsang khat zakwa somriat pasari august thlani a kumsomnga pasari mi meche pakhat claudia kesi hi back in lar tak Leon friends chunga akala biak in hnunga hian hlalungkwai tak mai an lo play boka Claudia hnunga hian afate pali le awate hawin apasal kwang an zon meka an pa hi thi thut hi Claudia hian a hrethiam lo em a oi theilo ti chuan an inda fela a thuta abul vela an chung de sang kordum ha a an oma mu chuan atak nge ni ti angai to a apumanga yani music te an to pa an re ta feka puithiam chu pulpit lama chhota a thu soi chanang mase atong chan chi atia hian tongri ang deuh mai ron ri hian sia a engia soila sia theilo mase puithiam po atong tur atop pha hiala a hoi kwal china a om ho po in makan tita thom hi kwanga tanga ron chuaka angan tilutuk Claudia po ming phok lutuk to a o aron rile mun phuya tanga ron chonga ang lutuk mi pa o ni a min chwa ti ro u aron ti mi omte chu an buaya a then an hlau puithiam hian mi tam takalo vui to ma se mi thiron chong le hi sengai lo mi thinu pui Claudia chu awa ena atir chuan alom mel hial zoka hlau si mak ti si ang hian a oma kuang lama aron tlan ma se tlem chi atlan man a oma vuana chhuata atlut top Claudia chu puithiam hian buai pui vatin puitu ko vat turin a auta a chuan kuang lama atlan let le wata Claudia i pasal mu a alo dam le lai mu a in be sei ma se wa hong chu alo la thireng min chwa ti ru ron ti tu kha ani theilo anga hi rengin ala om police ten an han chuya thil thleng tak an hria chuan he thil hi alar ta fak mai khovel mun sanga alar chuak a chan chu kha in vuina biak in a thil thleng kha a oi lawani thil ni dan chu Claudia pasal voyani ni khan mi papa khata omve a Claudia pasal chiana ni nge a chuan ventriloquist ani bok ang lawa tong ri chuak thei ang chi kha thinking about it at all. I'm just thinking about my tongue touching the top of my mouth. Bauruak ti zang khai atum mithi o kuang chunga mi o tur ang takin min chwati ro u alo ti ni in ma se he prank hi athok chalutuka attaka muti in an chi aya Claudia po khan apasala moti tak adam le muti in athong si apasal mapan kha heart attack aneita a athi pha hialani he anchian ventriloquist po hian amo phurna ala feka sheom ati tak zeta Claudia kha ati luma a ingaya he thil thleng chanchin bua an chuana tak ani in thiam lo hle ma se police den an chian pa hi an church lem lawa a chan chu ventriloquism hi dan phallo po ani lo wang ani
March ni som pariat kumsang khat zakwa somruk pathum zing ani a kumsom paruk mi meche pakhat Eileen Wells hi Yorkshire England school and high school kota achian tenin an ti a class first period an chan chepa kota hian school no pangdang po class tran ma in school kota hian an omve nuala bel arik ma in ti hian an om thovenga Eileen te pon ti mulmula chuan aron au thut Eileen ni thian abula hiana mu Eileen hi van lama boraka akang chawa tuma engma ama choi kang tu an omlo fit som thum ve lai sanga han omin ama po hi aw na samaya hlawani a thian ten an en zirlai dang hopon an ena an hoi chawa hetianga akang mai hi makan tirituk Eileen pon a hlawa a aw reloteya aron tlale ngala leya aron tlata chur mai an aw vak a thenin ambulance an kawa damdoi ina shwai vatani na atilutuk aru atliaka ataksa chung lama so na liam internal injury anei bok doctor ten thei to pan chua ma se darkar ni novela chuan athitamai he thil thenga chanchin bu an chua tak ani a police den school panin investigation anti chuan eyewitness mita mutu an lo tam lutuk zirlai le zirtir tu mi som thum pasari lai te an koma khaminia po na lo omte ani Eileen chunga thil thleng lo mutu te vek ani a an vai hian an thil soya in ang vek Eileen kha boru ka fit som thum vela akang chawringota reilo te a aron tla thabur mai ani anti police te hian atir chuan oi haranti a thil thleng ngai ani tlat lo mase mita mutu an tam lutuk an soidan a inang vek boxi o ani ang engemo khothalo thlen tornado chong lei virte naw aron om thudan yang anti meteorologist po engemo zat an chora ma se anni po hian science angjong po in thil theiani lo anti chong lei virte po ni se mi pakhat le kala kha thi khadar kar khata kilometer za som sari pasari a chaka a tho tanga ya chutiang ani chuan ama chia kha ala theilo bokang abul maya ti pui azir lai pui ti an oma antel ve turani anti baka inglena hemi tu khian hetianga chaka thli tho hi report om lo shim vo inni thleng hian witness atak nge ya mutumi somthum pasari te khanan thu soi kha an ladin pui tlata an soidang lam e lo scientific explanation po a thei chuang lo ti chuan Eileen ni thi chan hi thilmak ani ta reng ani